Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Isad na mapi abala sa giyang iya kasus sadaka na kebaloy aya kesirungan utaw sa alungan amori. Aya katuro Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dhillul mu'mini yawmal qiyamati sadaqatuh. Aya kebaloy nagu aya kesirungan o mu'min sa alungan amori nagyang kuto sadaka niya. Yang kuto ini sadaka niya sa dunia. Yang kuto ini pangalimu yan si iku lagi diyan ataw mga pagariya yang kaiya kasudka na ipunguyat tanwaya si iku mga pagaritan. Aya pikiran tanu nagyang kuto mapambetad sa alungan amori. Amayaw kumayaw da alawan niya na kayaw agyang kuto kaulaw laro. Way din po kagedam tanwag yang kaiya mayaw sang kaiya dunia nadiro nakilagid nagumawa tanon ubon pakalagid agyang kutwa kayaw sa dunia. Miya kadagdagal mga tao kasi matano di mipagpeda mga bulayo katano pamilya tano mapasang kasus sadka na pagariya nagyang kaiya hadith ay inaluitan wa katru nabitan wa Muhammad na pararkan wai diniu putula agyang kuto diniu di kapangalimu kasus sadaka taku mabu agyang kuto auras kemasaan niyo nagukekuan niyo agyang kuto balas agyang kuto agal lebakiwa makia ayamataan nabigang kan wallahu subhanahu wa ta'ala sa sifat amapia natayo daniyo agyang kuto kasus sadaka kasakano ititu paguntung sa alungan na mori. So man sa mga pagaritan di isiran na sasadka nakalimo niyo ang mga ginawa niyo. Di kano di kuriput kaya mataan nagyang kutuwa ka kuriputan na aya dingga di ka kuriputan na giyang kaya ginawang ka. Nabad na ya mabaloy apanguya siya rakatanulangon. So di mabubayas sedekah na makasedekah nasustaw ang mabubayas sedekah na anap kuman yagyang kuto pangalim yan nagugyang kuto din yan ikasasadaka isi ko mga pagarinian ang mga Muslim o di nagyang kuto kailangan pagugupan sa balasan tanu Allah subhanahu wa ta'ala sa madagalamapia sa giyang kaya di itano di ka magbagaya sa mga pipia ausayan aya mala nagyang kuto kapaparati atanu si iku katero Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam balasan tanu Allah wa syukran lakum wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.